Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 9:00 z'ijoro i Nairobi, ni saa 12:00 z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Gisele Berwa. Mwiriwe neza bakurikiye BBC gahuza miryango, ikaze ku makuru yo kuri wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa 12 2025. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Muri Tanzania, impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu ziratabaza nyuma yo gusenyerwaho amazu. Oya ntawe bavugana, baza nta kuvuga nta kugira ntawe numwe basijambo kwa kubomagura gusa. Inzu zirasika nk'ibihumbi 3. Ubuzima ni bubi cyane kuko bibicaye mu bibanza by'inzu basenyaguye, abandi nabo bariko barahunga. Icyamamare mu muziki Beyoncé Knowless yinjiye ku rutonde rw'abantu batunze hejuru ya miliyari y'amadolari rukorwa na Forbes. Akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku bumwe bwa Afrika kamaganye kugerageza gushinga ubutegetsi bubangikanye n'ubwa leta ya Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubafitiye kandi n'amakuru agezweho mu mikino ndetse n'urunana. Mbere yuko dukomeza aya makuru, reka Latifa Mutesa tugezeho amakuru avugwa hirya no hino mu mahanga. Latifa. Urakoze cyane Gisele. Amakuru agezweho ari kuvuga mu mahanga, ingendo za gari ya moshi hagati y'Ubwongereza n'Ubufaransa zahagaritswe nyuma y'uko amashanyarazi atangwa mu muyoboro w'inyanja y'Ubwongereza acitse. Ingendo hagati y'i Londres ni Brussels na Amsterdam nazo zahagaritswe. Kompanyi yo gutwara abantu muri gari ya moshi Eurostar yaburiye abagenzi babuza kutajya kuri station, ahubwo bagahinduza amatike yabo ku wundi munsi. Umuyobozi w'uyu muyoboro utanga amashanyarazi mu Bufaransa yatangaje ko services zishobora gutangira gusukurwa buhoro buhoro nyuma y'uyu munsi. Iri hagarikwa ribaye mu gihe ingendo ziba ari nyinshi cyane bitewe n'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Arabia Saudite yasabye leta zunze ubumwe z'Abarabu gukura ingabo zayo muri Yemen, yishinja gufata ingamba zateje akaga gakomeye. Itangazo ryasohoye rivuga ko leta zunze ubumwe z'Abarabu zashyize igitutu ku batavuga rumwe na Yemen kugira ngo bakore ibikorwa bya gisirikare ku mupaka w'amajyepfo ya Arabia Saudite. Igikorwa cyasobanuwe nk'iterabwoba ku mutekano w'igihugu cyayo. Ni inkuru ya Willy Vernon mu ijwi rya Siraki Muhawe nayo. Arabia Saudite na leta z'ubumwe z'Abarabu bahoze bacuditse mu ntambara ibera muri Yemen mu gushigikira bose urunani rugize leta rwemewe n'amakungu ruri mu ntambara n'umuhari w'abahuthi ufashwe mu mugongo na Iran. Ariko mu mezi aheze leta z'ubumwe z'Abarabu yashigikiye umugwi ushaka kwiyonkora wa STC. Ubu inyuma y'ibitero byo mu kirere bya Arabia Saudite mu cico gihugu cavuze ko byari bigwanisho bya STC, urunani rurongowe na Arabia Saudite rwasabye leta z'ubumwe z'Abarabu gukura ingabo zabo zose muri ico gihugu. Nimishamirano ikomeye hagati ya Arabia Saudite na leta z'ubumwe z'Abarabu no gucanamwo kw'ivyo bihangange mu ntambara ya Yemen. Ubushinwa bwateye ibisasu bya roketi byinshi ku munsi wa kabiri y'imyitozo ya gisirikare kubera hafi ya Taiwan, bituma iki kirwa kigenga gihagarika ingendo z'indege nyinshi. Iyi myitozo ya gisirikare y'Ubushinwa yigana uko bakwigarurira mu kugota ibice by'ingenzi bya Taiwan. Ikirwa Beijing ivuga ko ari intara y'Ubushinwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yatangaje ko bazahangana bikomeye n'igurishwa rinini ry'intwaro Amerika igenera Taiwan, ndetse n'ibyise ubushotoranyi bukomeje gukorwa n'ingabo zishyigikiye Taiwan. Taiwan yavuze ko itazakora igitero icyo ari cyo cyose ku Bushinwa cyangwa ngo ituma amakimbirane arushaho gukomera. Ni mu gihe ibyo bikorwa bibaye hashize iminsi mike gusa Amerika itangaje ko igurishije intwaro nyinshi kuri Taiwan. Uyu ni umunsi wa gatatu w'imyigaragambyo ya Tehran mu murwa mukuru wa Iran, yatewe no kugabanuka gukomeje kw'agaciro k'ifaranga rya Iran kwateye uburakari muri rubanda. Abacuruzi n'abafite amaduka mu masoko bari mu myigaragambyo kwamagana izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa, bifatanyije n'abanyeshuri muri za kaminuza zitandukanye basaba impinduka muri politiki. Perezida wa Iran yemeye ibyasabwe n'abigaragambya, anasaba ko hakorwa ivugurura. Inzego z'umutekano zashyize ingabo nyinshi ziri gukoresha ibyuka biryana mu maso, gusa amashusho yashyizwe hanze yagaragaje ko bari gusubira inyuma mu gihe abaturage bari bafite uburakari. Ifaranga rya Riyal rikoreshwa muri Iran ryatakaje hafi igice cya kabiri cy'agaciro karyo mu mwaka ushize. Berwa. Urakoze Latif.
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania zivuga ko imiryango itaramenyekana umubare iri ku gasozi nyuma yaho kuri uyu wa kabiri polisi ibasenyeyeho inzu zibarirwa mu bihumbi nyuma yaho polisi basenyeyeho inzu zibarirwa mu 3,000 bari basanzwe batuyemo. Kugeza ubu impunzi ntiziramenya impamvu y'isenya ry'izi nzu, gusa zo zibihuza no kuba ziri guhatirwa gutaha mu gihugu cyabo. Impunzi z'abarundi zikambitse muri Tanzania zibarirwa mu 150. Navuganye n'umwe mu mpunzi ziri mu nkambi ya Nyarugusu atubwira uko bihagaze. Twebwe biriko biraba mu nkambi wacu nuko bazindishe kwera 12 babomora inzu zose z'impunzi ziri mu zone ya 13. Zari za polisi imodoka zitatu zarimwo abapolisi aho nyene bugiriko buracagagurika nyene bacabaza zirira zijya modoka z'igipolisi zigenda zirira nkabijya akujya habaye ikintu kibi ahantu ikintu kibi urazi kuno zigira kujya kwa ambulance zica ziraza hataza n'abapolisi baje n'amaguru baca bibaswiragira mu izone batanguriye ku izone nyene izone ya 13 barayisenyura yose. Bazisenyaga se bababwira ko bazisenyeye iki? Oya ntawe bavugana baza nta kuvuga nta kugira ntawe numwe basijambo kwa rukubomagura gusa. Ugereranyije bavuga ko basenye nk'inzu zingana iki? Inzu zirasika nk'ibihumbi 3. Imiryango yasenye ubu ngubu iri he? Ubuzima bwabo urabona bumeze gute nkamwe muri kumwe nabo? Ubuzima ni bubi cyane kuko bibicaye mu bibanza by'inzu basenyaguye abandi nabo bariko barahunga. Yani ubu haguye n'imvura bamwe banyagiwe abana bitunye muri vya bibanza nyine naho baraho babomaguye amata. Aho wowe uri bimeze bite? Aho ndi muri aka kanya ndi mu kibanza c'inzu babomaguye rero ndi mwibaraba yumva aho muri ico kibanza nyine babomoyemo inzu. Hari aho mwabashije gutabaza nka leta mu nkambi cyangwa se HCR? Twotabaza he kandi abaze kubikora bavuga ko batumwe na leta ari igipolisi abaserukira serikare aribo bavuga ko batubahagarikiye inkambi ababo kwa Makati. Uribaza ko bifite aho bihuriye no kugira ngo mutahe? Yo cyane gose ahubwo nyene nibyo nyene bagomba ngo dute twomoke dutahe bivanye n'ukuntu yani ibi inyari y'amakuru bari batubwiye ko mu gihe tubagiye bari bamaze iminsi ariko babandika amazina y'amazone kandi babandanya kwandika yandi mazina ngo nidutahe rero bavuze ati nyuma yo kubandika rero amazone bazo batanguriye ko kubandika baca batangura kugira gute kubomora inzu. Twagerageje kuvugisa abayobozi muri Tanzania bashinzwe impunzi kuri telefone gusa ntitwabashije kubabona. Akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku bumwe bwa Afurika kamaganya kugerageza gushinga ubutegetsi bubangikanye n'ubwa leta ya Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi avuga ko kamaganya bikomeye ibitero by'umutwe wa M23 n'urugomo rukorwa n'imitwe ya ADF na FDLR. Iyi nkuru reka tuyibaze Benjamin yo kwizerwa. Mu myanzuro y'inama yahuje ku kanama k'ubumwe bwa Afurika n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu birebwa n'aya makimbirane birimo Kongo ubwayo, u Rwanda n'u Burundi, harimo ko inama yamaganye ubufasha bwose bw'amahanga buhabwa imitwe yitwaje intwaro ndetse isaba ko ingabo z'amahanga ziri muri Kongo zihava ako kanya. Gusa ntiyavuze izo ngabo izari zo. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ibi ari byo mutwe wa M23 urimo kugerageza gukora mu bice bigaruriye by'intara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Umutwe wa M23 utangaza ko intego yawo atari gufata uduce tw'igihugu cyangwa gushinga ikindi gihugu kigenga. Usobanura ko ufata uturere uri mu bikorwa byo kurwanya umwanzi ubatera turuka. Iyi nama yasabye impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington ndetse n'inzira igamije kugera ku mahoro ya Doha muri Qatar. Isaba kandi ko hatanga ubufasha ku basivile barimo guca mu kaga mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no gufasha u Burundi kwita ku mpunzi z'abanyekongo zahungiye muri iki gihugu. Arakoze Benjamin yo kwizerwa. Reka twumve ibitekerezo by'abadukurikiye hirya no hino. Chansar. Urakoze cyane Gisele. Dufite inkuru zitarenze ku mbuga ngurukana bimenyi zacu ariko iz'abadukurikirana bavuze ko cyane ni nk'inkuru ya Ukraine yahakanye igitero cabaye kumwe mu nzu z'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin wita Viktorovich avuga ati aho rero yitega akaga yakoze mu jisho ry'intare. Nayo wita Ndayiragije Manase avuga terega mu ntambara ni mu ntambara nyene erega kujya abandi bose bapfa haba muri Ukraine canke mu Burusiya eka nahandi niko Putin nawe byoshika drone kamuhitana canke ikindi gitero kikamuhitana. Nawe yo wita Putin Vladimir niyo mwungere yavuze ati ewe Zelensky kuragowe mu Misiri imbere Ukraine zicuza icatumye bikora. Nayo wita iyo nizigiye Cleophas avuga ko ushaka
kukurya atabura imbuga kukoza ni umwibutsa w'ikirundi nta gitero cyo kwegereza ahari inyubako za Putine n'ingene zikingiye bidasanzwe kandi n'abarusiya baravyishimira iyindi nkuru abadukurikirana bavuze ko cyane ni ku mpanuka y'umukinyi wa box Anthony Joshua aho yakomeretse ariko abagenzi biwe bapfiramwo uwitanda w'Imana Emile avuga ko Imana ishishikariye kumworohereza abavuye mu mubiri Imana ibakire mu bwami bwayo imiryango yabuze nayo ishishikare kuyiba hagufi urakoze Giselle urakoze Chansard iyi ni BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya saa 1:40 muri Nairobi saa 12:40 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99 n'ibice bitandatu. Icyamamare mu muziki Beyonce Knowless yinjiye ku rutonde rw'abantu batunze hejuru ya miliyari y'amadolari ku isi. Ni urutonde rukorwa na Forbes abaye umunyamuziki wa gatanu ugeze kuri uru rutonde rw'abaherwe cyane ku isi. Iyi nkuru tugiye kugezwaho na Juventine Muragije Marie. N'ubwa mbere Beyonce ashyizwe ku rutonde rw'abantu batunze miliyari irenga y'amadolari ku isi. Mu banyamuziki bandi bari kuri rutonde rushya harimo Taylor Swift, Rihanna ndetse na Jay-Z. Uyu akaba ari umugabo wa Beyonce. Forbes magazine ivuga ko umutungo wa Beyonce wiyongereye cyane muri 2023 amaze gukora Reka tujye mu makuru noneho y'imikino guhatanira igikombe cya Afrika. Uyu munsi yarateganyijwe imikino 4 muri yo 2 iri gukinwa n'indi za kuba mu ijoro. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Yves Bucyana. Yves twumva neza? Ndabumva neza. Gifashe bite rero muri Maroc? Tanzania iri gukina na Tunisia no mukino wo mu itsinda rya kabiri kugeza kuri uyu munota hasigaye iminota mike cyane ngo igice cya mbere kirangire byari bikiri ubusa ku busa ubwo ninjiraga muri studio undi mukino uri guhuza Uganda ifite inota rimwe na Nigeria ifite amanota 6 ho kugeza ubu Nigeria yamaze kugiterekamo icyatsinzwe na Onuachu ku munota wa 28 nibikomeza gutya Nigeria yarangije kubona n'itike birangiye gutya Tunisia na Nigeria nizo zakomeza muri kimwe cy'umunani mu rindi tsinda rero Benin iraza gukina na Senegal Botswana ikine na Congo Kinshasa hano amakipe ya Senegal na DRC ari kurwanira kuyobora itsinda ku buryo ari nayo ahabwa amahirwe yo kuza gutsinda ino mikino. Yves ku mikino iri bukomeze niki wabwira abantu badukurikiye? Icyo nababwira nuko Benin ifite amanota 3 Senegal ifite amanota 4 hano Senegal irarwanira kuyobora itsinda bivuga ko byanze bikunze yo ishaka gutsinda no mukino kugira ngo iyobore itsinda kuko iranganya amanota na Republika ya Demokarasi ya Congo nayo ifite amanota 4 ariko iri bukina na Botswana ifite ubusa. Ubwo rero bikagaragaza yuko Senegal na DRC arizo zifite amahirwe yo gukomeza nubwo zanganye no mikino ariko zirarwanira kuyobora itsinda no kuvuga ngo kuyobora itsinda bifite avantage yuko
ukina n'ikipe yoroshye mu gice gikurikiraho cy'imikino. urakoze cyane Yves. Murakoze cyane. uyu ni umwanya w'ikinamico Urunana. Ruremesha akomeje gushaka ibisobanuro ku bijyanye no kuzuza amakuru y'urugo muri sisiteme imibereho. Reya we yakiriye umushyitsi utunguranye, aragenzwa n'amahoro se n'Urunana. yewe maze agatsinda umuntu aramubwira akica amatwi nk'aho atamwumvise. Mbese ubwo ngo tugire ngo ibyo mvuze ntubyumvise Steph? Ahubwo nyibwiraho ibikoresho byanjye by'ubwubatsi biri Nyiramare. Ntabyo wamboneye? Yego ibyo bikoresho se nibyo ugiye kugemurira uwo mugore wawe wabyara? Ariko waretse gukomeza kunshotora unyenzaho koko. Mbwira nteke ibikoma n'ibiryo umugemurire. Ubwo se abantu mwabyaye impanga uwo mugore ntakeneye kurya no kunywa bihagije ra? Ariko njyewe narumiwe rwose. Mpa amabwiriza nteke shenge. Nibyo nakubwiraga nti ntujya kureba abagore bawe babyaye ngo ugende ntacyo bagemuriye. Ariko narumiwe koko. Menya ko iyo marayika yawe ngo ni mukobwa Jana Nyabadeyonsa babiri di. Bisaba ko arya neza anywa neza rwose ndabategurira databuja. Ubundi hari imbwa ntazasera igikoma. Ariko ubundi Nyiramare igihe wahereye urashaka iki? Ninde wakubwiye ko ngiye kureba uwo mukobwa Jana ku kigo nderabuzima babyariye? Ubundi ndabasura kubera iki? Kuko yakubyariye abana b'impanga yakugize shabadedi. Ubu uri shabade. Aha mbabarira reka nkomeze nishakira ibikoresho byanjye. Yego nakubwiye ngo reka kunjijisha Stefa. Ubwo urashaka kuvuga ko utari bujye gusura izo mpanga zawe no kuzita amazina sera? Niko mfizi y'akarere we. Dore ngize amahirwe ibikoresho byanjye ndabibonye. Reka nkubise nigire mu kazi da. Ugiye mu kazi? Turere. Kuze busohoka. Remesha we. Ibishoboka. Ese ni ya moto yawe? Niyo. Kusurasa kiki. Ngikibigeze ko nkikiza koko. Yamaye nka data. Reka numugira inama busombi. Reka mugira inama rwose. Yingire. Niko ye. Ko njya mbona hano rwose mu mudugudu wacu abantu bazenguruka bashaka kugura ibyuma bishaje. Wayibahaye wenda ko batakubura wenda nkaya ngaya do. Nkibi bitanu. Ngukirureme. Bitanu wayabonamo da. Sagasuzuguro ko korore. Sakamana ushaka. Nivugiraga da, nivugiraga. Ugasomborutso ka uzana hangana iki? Nivugiraga da. Uzikwiye habaye barura ry'abatunzi ibinyabiziga. Ngiye mbaruga mu batunzi moto. Rwose moto. Uretse gronome w'umurenge, umuyobozi w'akagari na veterineri, undi utunze moto n'ahanganye Nyarurembo nindi. Uziko no muri system imibereho bayimbaruyeho. Wewe bakwaruye kuki? Usibye rya gare ryawe naryo rishaje kurusha moto yanjye. Riragenda ariko. Ariko wohora ukanikisha uhondagura imigeri. Yabyanze. Yebe. Okay. Reka ibyo tubyihorere ahubwo mbwira. Ndakumva. Ndagira ngo ugiye umwibarize. Ubwo diruka namubwiye byo kujya gukosoza amakuru y'imibereho y'urugo rwawe muri system imibereho. Hari icyo wabikozeho. Reka da. Kugira ngo nigeze nongera kubitekezaho busho. Akomuranyumvira. Rureme. Nararangaye rwose. Ruremeje. Ndakumva rwose. Gutanga amakuru y'imibereho y'urugo rwawe rwose ndetse no kuyakosoza igihe biri ngombwa n'ingenzi pe. Ibyo wambwiye rero na Sido yarabimbwiye. Numva senye. Rwose numvise ari ukumbaza imige n'akayihatse. Ndambyihuriye rero. Uzi gutanga amakuru kugeza no kumbeba ziri mu rubariro rw'inzu yawe koko? Rureme. Karame. Gutanga amakuru ni ngombwa rwose kuko system imibereho ibika amakuru y'imibereho y'urugo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hagashingirwa kuri ayo makuru ari muri system kugira ngo borohereze umuturage kugerwaho na service zitandukanye. Mbese mama burya. Uko rero ugomba kwitabira rwose kwandikisha urugo rwawe n'abarugize muri iyo system. Ese ni nayo mpamvu kwishyura mitiweli bisigaye bisaba ko umuntu afite amakuru y'urugo rwe muri system? Yego nyine. Yego rata. Kandi binafasha igihugu mu igenamigambi. Bikanafasha umuturage kugera ku iterambere rirambye. Rero urumva ko nawe ukureba rwose Rureme. Uransobanuriye busho. Ariko numva hari ikindi ngomba kubanza gusobanuza neza mbere yo kuzuza amakuru y'urugo rwanjye muri system imibereho. Ariko Rureme. Karame. Icyo keneye kubanza gusobanuza rwose ni iki? Kimbaze rwose genda gusobanurira nk'ushinzwe iterambere n'imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu wacu. Amakuru ndayafite.
ariko mujyana karame muga ko mbona ababyeyi batangiye kuhagera ubu ntitwatangira igikorwa cyo gupima bariya abana babo mu rwego rwo gukurikirana imikurire yabo. nanjye nuva twatangira ababyeyi batari bahagera baraza gusanga twatangiye nta kibazo. umva ababyeyi nimureke dutangire gupima. ahubwo mwese nimubanze mwigire hano nimwigire hano tugirane ikiganiro gito ku byerekeranye n'uko tugomba kwita ku buzima bw'abana banyu hanyuma tubone gutangira gupima imikurire yabo. ariko muga nta makuru ya wa mubyeyi wacu umukobwa Jana ko njye kuva ejo bundi nta yandi makuru ye mfite. nyine aracyari mu bitaro bikuru. mana yanjye ko agiye gutindamo. byari ngombwa none se umubyeyi wabyaye impanga kandi nabwo akabyara abazwe bikarangira abyaye abana batujuje ibiro urumva byari kugenda gute? birumvikana warabimbwiye. abaganga baracyabakurikirana baracyari mu byuma byabugenewe. ariko mujyana karame muga buriya uriya mubyeyi mukobwa Jana wamubaye hafi mu gutwita koko kubona abyara abana bafite ibiro bidashyitse. muga karame uretse ngewe wowe ubwawe ntabwo wamuganirizaga? wa mugani nanjye nari nkurenganyije rwose pe ariko njye muna byose byaratewe n'imyifatire ye mu gihe yari atwite. ibyo uvuga nibyo. nawe se tekereza ko yafataga inkunga y'ingoboka ihabwa abagore batwite n'abafite abana bari munsi y'imyaka 2. rwose mukobwa Jana yafataga shisha kibondo agahabwa n'amafaranga. none se dukora iki? aho kubikoresha icyo yabiherewe kugira ngo agire ubuzima bwiza we n'utwo tubebe yari atwite yarabigurishaga akajya kwinywera inzoga. cyane rwose twahoraga tumugira inama ngo nareke ibisindisha areke kunywa inzoga kandi atwite ashaka iyo ndyo yuzuye n'ibikomoka ku matungo yiyiteho nk'umubyeyi utwite kandi agira isuku ntatwumve. ingaruka rero nizo nta zindi dore byatumye abyara abana bafite ibiro bidashyitse. agasani we ako buriya devu bariya abana bazabaho? niko yiba atanazi we atanazi komera rureme. yebega niko ye ndakumva hari amakuru nshaka kukubaza. buriya we rwose ndakwemera urajijutse n'ahangaha. ni makuru ubwoko ki se rureme? urumva ngewe yego nagiye ku irembo kwishyurira mituweli banyuriza kwa sedo hagira ritambwira ibintu numva simbyumva yewe na bushombe abinsubiriramo. ni ibiki se rureme? yewe ni ibintu bavuga ngo ngo bya sisiteme imibereho. sisiteme imibereho se ntuyizi? barabinsobanuriye. yego barambwira ngo sisiteme imibereho ngo ni uburyo bw'ikoranabuhanga bukusanya amakuru y'imibereho y'umuryango. yego nibyo rwose. sisiteme imibereho niyo yasimbuye bya byiciro by'ubude. nuko bushombe yasobanuriye. none se ikibazo uyifiteho ni ikihe? ikibazo mfite rero nyine barambwiye ngo ngomba kujya kubaruza urugo rwanjye muri sisiteme imibereho ngo nkavuga ibyo ntunze byose ra. yego rwose. hanyuma se bya sedo biza bite? sedo se nyine se wabanje kubimbwira. wagiye kubaruza urugo rwawe se cyangwa gukosoza amakuru y'imibereho y'urugo rwawe? yewe ibanza wumva ikibazo nagize yewe. mbwira rwose nguteze amatwi. ko bakubaza ra ibibazo sedo yambaje yandika muri sisiteme imibereho yaneye kugira impungenge rwose. umva yarambajije arambaza nuko numva rwose ibibazo atangiye kumbaza ndavuga nti oya rwose ibyo zabangaruka kuguha amakuru yabyo. ubwo se wavuye utayatanze koko? ntayo natanze rwose. ariko ahubwo ufite ikibazo rureme. mufite ikibazo? biragaragara ko utajya witabira gahunda za leta harimo inteko z'abaturage umuganda cyangwa umugoroba w'umuryango. nyumvira atanazi noneho. ni ukuri wowe umeze nka ba bantu bigize abasirimu ngo babakire batajya bitabira bene izo gahunda. bariya bahomba amakuru menshi ku bijyanye na gahunda za leta pe. nyine sobanurira numva aho bihuriye. uzi ko mu nteko z'abaturage mu muganda no mu zindi gahunda za leta ubuyobozi bwagiye busobanurira bihagije ibijyanye na sisiteme imibereho yasimbuye bya byiciro bya kera by'ubudehe. barabisobanuye rero cyane. buriya umukuru w'urugo ndetse n'abarugizi baba bagomba kwitabira inteko z'abaturage umugoroba w'umuryango umuganda n'izindi gahunda za leta zihuza abaturage kuko hatangirwa amakuru kuri sisiteme imibereho yasimbuye ibyiciro by'ubudehe.
mbese mama yego rwose ntushobora kumenyera icyo usabwa gukora kugira ngo ubone serivisi zitangwa hashingiwe ku makuru ari muri sisiteme imibereho urabyumva? ndumva rwose. ubwo rero aho ku kagari uwo muntu ubishinzwe ari we sedo hari urutonde rw'ibibazo aba agomba kukubaza bituma haboneka amakuru ya ngombwa akenewe yerekeye imibereho y'umuryango wawe uba ugomba kuyatanga rero kugira ngo ajye ashingirwaho mu guhabwa serivisi ukeneye ndetse no mu gutegura igenamigambi ry'igihugu. kutayatanga rero buryo uba wihombera. ariko si ubwo byari ngombwa ko banga kumpa mitiweli ngo nuko amakuru atuzuye? ni ukuvuga ngo nintayatanga rero nta mitiweli umuryango wanjye uzabona. nyagasani ni ukuri rero ntukaba umupfapfa ariko. nyamara iyo namungiriye niyo ihuye neza neza n'icyifuzo cyanjye. ni ukuri uyu mwaka uje wa 2026 reya ntabwo ukwiye kugenda ubusa. ariko uzi ko wagira ngo uba ureba mu mutima wanjye sori. mva ndakwinginze ntuzaba umupfayongo muko sibyo? ugomba gukora ibishoboka byose uyu mwaka wa 2026 ugomba kubana na Chris. kandi nkubwiye ko ari byo nanjye nifuza sori nabishyize mu ntego zanjye z'umwaka. none se urapanga gukora iki ngo bishoboke wa mukobwa we koko? nizere ko utagomba kongera kudebeka pe. ariko bite byawe wowe tegereza gusa wundi urebe sori uko byagenda kose uyu mwaka wa 2026 njye na Chris tugomba kwambikana impeta. aho niho uvuze ijambo ryiza rero. reya we uriya suriya ntabwo ari Chris uje kukureba noneho kuri moto? reka Chris ntajya agenda kuri moto. ndabona uhetse umuntu uko uriya asizanye n'inde we? mwana uzi ko ari mama we? uzi ko ari mama? mama ni karibu. uraho mwana wanjye? yego mana yewe data we ni karibu umukecuru. yego mana yanjye. hanyuma se ma burya se wari uri munyoboza aho ntuye burya bwose gahunda yo kuza kunsura wari wayirangije? yewe data we reka mbaza nishyura umumotari ahubwo nzanye. oya ma nangahe ahubwo mota ngo nkwishyure? mana yanjye mbega byiza. ego yewega mukecuru. oya have reka mfata ku gafuka wivunika reka nkajyane mu nzu. ariko mama ndakumva kuki utambwiye gahunda ufite koko? kuki utambwiye ko uzaza kunsura ngo nkwitegure neza rwose? ntabwo nongera gukomaga ndabara 1 2 3 ndutera ubuyeri kandi muzarusana rwose. ngaho nakinguyeho karamaho. ariko se nk'ubu muba bwatinze gukingura kubera ikigera bari urambabarira ma njye nari nzi ko utari buze. ngo ntari bugire nte? utari butahe. ngo ntari butahe se wumvaga ndi burare? aho ku bitaro wari wagiye gusura umugore wawe mukobwa Jana. wabwera ubusa yihera ibiryo nirere ngewe niryamire. ubundi se ubwo uwo mugore wawe umusize aho mu bitaro wenyine? winsakuriza wa mugore we ndambaye ayo magambo yawe y'ubushotoranyi. shotoranyi si iki Stefa? ntunkange ntugomba kuncecekesha. winsakuriza rero. yego hanyuma se ubu noneho gahunda ikurikiyeho niyihera? gahunda y'ikizi yawe n'uwo mugore wawe mukobwa Jana. ubwo uragira ngo ngirane nawe iyihe gahunda? nyine nagira ngo mbimenye neza niba avuye mu bitaro uzamuzana hano n'izo mpanga zanyu ubaha icyumba mubane hano iwanjye. uzajya kubana nawe se aho kwa Pasikari mu mwirukane? uzamukodeshereza cyangwa umwubakiriye nzu? uzabigenza ute? ngo Nyiramariza aribaza byinshi ku maherezo ya Stefano na mukobwa Jana. wa mugani si byabo bizarangira biti? ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. urunana nirwo rutugejeje ku musozo w'aya makuru. tubibutse ko mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga Facebook na X nka BBC Gahuza no kuri website bbcgahuza.com mukanadusangiza ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho. aya makuru yarahagarariwe na Gildas Hondimund, ku buhanga bw'ibyuma hari Davis Mwasaru. BBC Gahuza miryango ibifurije umwaka mushya muhira 2026 naho ku munsi w'ejo.